Nasi kepel, nasi kepel. Oh, nasi kepal, nasi kepal, nasi kepel telur ya. Nasi kepel, weh, kita makan nasi kepel. Nasi kepelnya loh. Oh, eng ing eng lur tuh. Langsung nasi kepel nah lur. Aya ya, sampurasun ya. Tepang deui sareng sim kuning si gondrong nih glayung. Mah dulur sararehat, mungkin dulur sararehat ya ada ini ya. Sehat jasmani dan sehat rohani, yang pastinya sehat panjang umur serta manfaat material dan buat orang lain. Hari ini si gondrong loh, kita makan nasi kepel. Kenapa ini dinamakan nasi kepel? Karena si gondrong murahnya dikepel-kepel tuh, dikepel-kepel kieu nya. Jadi nasi kepel kieu, nasi kepal, dikepal-kepal, dikepel-kepel sama tangan sama leungeun gitu. Sekarang nah sebelum makan lanjutlah warang bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung diuapkeun amblem bismillahirrahmanirrahim. Memberikan api merejakkeun wa kinanda benar. Makan lur. Mumpung sararehatnya uapkeun amblemkeun. Kita coba dulu ininya lur. Ting naon itu teh? Bismillahirrahmanirrahim. Amblem. Angwan uapkeun amblem. Balik di leuweung lapar. Gurih. Aya amis-amisan detik lah. Lumayan. Uapkeun deui lur, amblemkeun. Uap, Jeroan, jeroan lur. Ameng jeroan ayam. Kita coba ya. Ampla. Uapkeun amblem. Sedikit agak lihat. Mungkin dari tadi dari pagi mungkin goreng ini. Lumayan loh. Wareg. Opat sehat 5 wareg. Kali ganepna barakah. Mamam kamus. Teh Rani, teh kimchi nya. Bubuk caito, pulang sarungan, makan semuanya. Teh Dewi. Makan teh Dewi. Teh gemoy, teh meca gemoy, meca. Di teh gemoy, teh Tina oke nya. Makan Bang Fahri uapkeun amblem. Di sawah kurusukan lapar. Langsung uapkeun amblemkeun deui. Mantap.
Sekolah mah lamun keur dahar udah bari ngawadul bisi kabukulan bisi kabesekan ya gitu cenah lur. Mudah selamat makan lah ka ibu-ibu ka ece-ece kakang-akang ka dulur-dulur kondong di mana we aya nya bisa rehat we lah. Ujang makan dulu tuh. Bakeun am. Hmm. 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 Buah apa nih? Kenang udah warak, gondrong. Buah apa nih lah? Hop. Ah. Hmm. 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 Yang udah habis. Videonya tutup aja dulu sampai di sini ya. Buat teman-teman gondrong dimanapun berada, sukses selalu, maju bersama, sukses bersama, panjang umur, sehat jasmani rohani, panjang umur ya, barokah. Salam rahayu, salam sejahtera, yuk sampurasun, dadah, rahayu walu ya persen kawasan.